Naomba viongozi wetu wa kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira ambaye ni Gavana Amos Nyaribo na Gavana Simba Arati wajaribu kukimbia kuja kutatua mzozo ambao tumeona kati ya wakazi wa kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii katika soko yetu ya Keroka ambaye ni soko iko na umaarufu ambaye inahudumia watu wetu. Ninataka kuwaomba hawa viongozi wawili wajitokeze nje, kwa sababu ukiwa na shida kama kiongozi sharti ujitokeze uangalie vile unaweza kutatua maneno haya. Tusitoroke tuwache wananchi peke yao hapa. So naomba viongozi hao wawili, Simba Arati ambaye ni kijana tunamheshimu na mzee Amos Nyaribo, tafadhali wakuje wazungumze na wananchi, tukue na amani katika mji huu wa Keroka. Mahakamani, labda ushauri wako kwa ushauri ni kwamba kwa wakati huu, kwa sababu sisi wote tukiwa na shida ya shamba, kuna koti ya mashamba ambao sisi tunaenda kutafuta suluhisho. Ikiwa mahakama ya shamba imetoa uamuzi, tunaomba watu wetu wawe watulivu, waheshimu mahakama kwa sasa hivi. Ule ambaye hajaridhika tunaomba asonge kwa level ingine, anaweza kuenda kujaribu kuapili katika mahakama kuu, lakini kwa sasa tuheshimu hiyo, ndiposa tuwe na amani kati ya wakazi wa Nyamira na wakazi wa kaunti ya Kisii. Asante sana. Hiyo ndio maombi yangu. Ntuwe kuna community omugusi korora tension twatwarire between abakazi be kaunti ya Nyamira na abakazi be kaunti ya Kisii. Abagaka baturaire kure chinga kiama otomaide ngomugusi no monto yombo ntotageti mangana ye boundary ye chiro ya Keroka ere thesegi ese abantu bamenyete ese kaunti ya Kisii na bamenyete ese kaunti ya Nyamira ndethe kwa appeal go jese abagabana ababere mugabana okoroku Amos Nyaribo no mugabana okoroku Simba Arati baikaranse ekero no ininche ige ene bayane eise gotaba bori mubwana ngaibo igete no bwaye ngende ekoti ente bingoro beberwa oro igeta egento yokanda akare buno muntu sigite amachiko no gosika ekie kugamboro gyatebire orio itaisane getine nke ekoti yatebire egento yokora akore no gosuka gochieke gambero kerie kenene gechikorigeria manganayo onye tokobangana abantu tutategerere egento ebigambero bite bigototebe especially chikoti chinene igotora isekorete embwembe esa abantu baito totebe ng'antu n'abantu totatageti gotwara enchera yokogenda kogayana amang'ana ito ese ebigambero bite binene bya chikoti ndete komasaba omosani one oyu tosigete omwana ominto okoroku Simba Arati nonya karo omokese emiaka ese gusi bono n'omogambi are ere n'omogambi obonete koring'akia community omogusi yonsi ekomenyamo omogaka okoroku Amos Nyaribo nera asoka isika manyanga ekera amang'ana buna yabeire abagambi bagosoka isiko baranga kibakoreta abantu amo bakore gasi buna community yamo otoite tokwane buna abagusi toise goteberera goitana insa ntogotwara isiko otobanto chikorwana siko tali korwana nkagaiga asege gendo ndate kosaba abantu baminto tigatomenye no morembe buna abagusi bali bamenyete ese county ya Kisii na bali bamenyete ese county ito ya Nyamira bara ya babonsi pi tigatobalete amo togaya na maganaya tomenye